awungamshayela utelefoni wena ayikho into oyithulele vuma mina ha sengizwile bethu Yesu mama awungamshayela utelefoni wena idlala mfanini uwindlala man usofuna nemakameruni wena usofuna nemakameruni wena dala nawe awuyilengele maweni wema yilengele maweni wema biziyo yami ngimthanda nonke kanzakithi bengizothi bye mfowethu ngibonga nje ubona bonke abaphathi bomcimbi ukunginikeza ithuba lokuvalelisa kumfowethu njengebhenanyawo nami ngizomela abangakithi ngizothi sicebe mfowethu uhambe kahle ngane kama uNkulunkulu akubusise mfowethu la uyakhona uphinde mfowethu ngelinye ilanga ubuye uzofaka omunye usicebi la siyamdinga noma ngabe sesizukulwaneni nje mfowethu le voice siyayidinga mfowethu konke sesikubeka kuwena ngiyabonga bafowethu sanibonani ngokukhethekile ngicela ukubingelela kubona bonke abakhona kusukela phezulu kobaba nasebuholini bonke obukhona igama lami uMdumazi ngingwabamhlongo ngibuya le eMtubatuba kwaNkomo kaYixoshwe awamaningi amagama engiza nawo ngiza ngibhlungu kodwa phezulu kwalokho kufanele sizoduduza kungakhali thina ngizofakaza ukuthi uSicebi Nkosi yaMagcokama sisebenzile naye kakhulu eminyakeni edlule kusukela ngo2017 la waqala khona ukuvela kakhulukazi wavela ngayo lengoma engidlala namhlanje bengingayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngizoma phambi kwakhe ngizofakaza ngaleyo ngoma ngoba mina ngimdala kuyena kangitshela ukuthi mhlambe uye okuyothi ngelinye ilanga amafakaze ngokuthi ngamukele efike emculweni ngithi nje mfowethu indlela yakho sengathi ingaba yinhle noma kusizumile kungamukeleki kungakholwakali ngithi dudu emndenini na kwiSouth Africa yonke ngoba ubevela uSicebi esengowamazwe esengaseyena owabadlamini kuphela ngithi nje dudu emndenini dudu kwiSouth Africa yonke dudu nakithi njengabaculi silinyalelwe kakhulu besalindele okukhulu kakhulu kuyena okungaphezulu kwalokhu abevele sekwenzile njengoba nje ubeseqale no live ehamba kuma one man show ibinhle kakhulu into eza nayo imukeleka angizukukhuluma kade amagama ayangiphelela ngiyabonga naye ngingagcina ubongo umfowethu kodwa izinto eziningi sikhuluma nangokuzama ukudodisa kokukhula ngokwempilo okuningi ke bayakwazi abanye abafowethu sike sasana nomcimbi kade sinawo kade thathi award la wakade celebrate so bekuyinto kade sikhuluma nento eningi and bekuyinto ekade iphiwe kade ihlelele umcimbi lo mcimbi sasiwenza mhla ethathi iaward best of maskandi kwa akahlelelwa ngomuntu kwakuyimina soba naye akafika wazothi mfowethu ngifuna ukwenza lo mcimbi lo ngicela sihle sawuhlela sawenza but sengikubukile ukuthi lokho kwenza kwakhe umfowethu esebona ukuthi ngelilanga lohamba ngoba lo mcimbi lo kungiphoqela ukuthi ufuna ngenze sure ukuthi uyahlelela nabafuthi kade befike bezosebenza la ngokwendlela akasike efuhlela ngayo impilo uhlelele kumfowethu umcimbi namanje futhi ngiyabona ukuthi uhlelele siyabonga kimi nonke bafowethu ukufika nizo celebrate impilo kaMfowethu umfowethu sidimele kakhulu sabafowethu le ndoda besibukela kuyona size sagcina sesibuka nasekhaya namaciko amancane kade siqala esekhula abafowethu nawo abafowethu abaningi bancanele kahle kahle abantu abaningi bawobaba ngibona ebanganini bethu empilweni yethu bawobaba ngokuzala kodwa umfowethu so ba eziphila nabo abafowethu
so bese sibuka amaciko amaningi kade siqala esebakhona endaweni ngakuthini sesicela ukuthi abafowethu bonke laba sebeqalele indima baqhubeke beyibanga ungapheli ngoba wofaka lo moya usicela indlela bese ivulile. Le ndoda ibinenhliziyo ende, le ndoda ibikhonzile abantu, ikhonza abantu bakubo, ikhonze ingane zayo, ikhonze umndeni wayo, ibikhonze ngishinda, ibingenzeki mayibongela, ingasho ukuthi isuke emsini, ingasho ukuthi isuke emachumeni, ingasho ukuthi isuke esigodini sakade ngamanzi, inkungu enomkhizo, ingasho ukuthi isuka kakhulu. So ibihlezi kusho lokho njalo, izibongela ibizisho abangani bayo esuke iphila nabo, ibiba recognize kakhulu abantu esuke ikhule nabo. Lapho ubehlezi ehamba khona ubekungenzeke ngababikho umuntu wasekhaya omfowabo okufakazela lokho kubantu akade sebenza nabo, kubantu abakade gida nabo, ube nabafowethu abathathu ekade sebenza nabo West 4 yena ukuthi lo muntu ubebhekelela ngempela abafowabo ukuthi nabo kube khona bakutholayo. Uthe imali umfowethu limale kukhona abafowabo ababili okwabafowabo njengamanje abasesibhedlela ababafowethu. So ukhombi uqinisekisa ngempela ukuthi abafowabo uyabathanda bekhonze umuntu ngisho ingane, ubekhonze umuntu ngisho ingane ngoba besize simthethisa umfowethu ngendlela imoto zakhe kade igcinile ingane encane ekhaya uthothi zihambela nje ukuthi umfowethu ayiboveke ingozi ngelinye ilanga. So umfowethu ube nenhliziyo ende kakhulu. Umfowethu nje sithi umfowethu hamba kahle siceli umfowethu uyazi ukuthi lesiphila kangakanani nawe kakhulu futhi uyawazi amaphupho ekade hlezi wakhuluma nami ufisa. Usiceli ubekade ewumuntu kade sefisa ukuyophuka phesheya amaplani akhe kade ekhona. So ke akusafikanga mfowethu sesithi kodwa uNkulunkulu yena okadazi. Ngithi mfowethu sizamile empilo ngoba umfowethu kade kuqala uJune wangifonela washo wathi bhoti iphuphe ngishonile. Sakuzama sikhuluma naye nami njengomfowabo sakuzama kodwa ukuthi uNkulunkulu weselibekile usuku kwanjengoba edenesi ihambile umfowethu. Ngibonile nabo social media umuntu umfowethu naye esho ukuthi bake bayikhuluma leyo okusho ukuthi kwakuyinto eyasazama ukuyibona kodwa sigcine singayibonanga. Nginabafowethu labengezwe kade sesishuthi sinengezo la esesicansele khona la eThukdunusi siyenza lapha eKeysdrift siyenza njalo nge24 kuyihlanga. Abafowethu ke bathe ngeke le ndoda kade sinayo sigqoka nayo bengizi la okunzima kakhulu umfowethu akangishiyekiko kwazinto zengezo kwazinto kamaskandi bengingazazi kwafika ingozi ongifundisa ngikhumbula ngisebelele ialbum ethi webhudi khona ingoma engizoyikhipha la ulalela ayingalalela ngaze ngayiqeda angezwa lutho hayi ngathi mfowethu hayi right impela ukushaye kahle hayi nangempela umfowethu wayikhipha hawu sengibona abantu bayidlala bayijabulela ngathi hawu usho lento emnani ngagcina ngingena mina uqala ukufaka uBrandwood ingezo mina ngijoyine ngo2021 kule team esasijoyina nayo sasu7 2021 siqala engekho yena 2022 wafika umfowethu ngathi asila ko18 kodwa ukufika kwakhe ngishisasa salengezo ma social media nalibona layiwa kanjani likhuphuke kakhulu ngendlela kade ithanda ngayo ingezo ubhuti yabona uze wakhipha ingoma lesi kade sidlala sizela ubeyikhiphela ingezo. Ukhona enye futhi kade beyibhalile nomunye wabaculi ekade bezoyikhipha ngoDisemba yengezo futhi esinethemba ukuthi mhlawumbe ugcine ifikile. Umfowethu ke bafowethu ngizoxolisa nje kunina ngoba ngiyakhumbula ngokudlula especially abafowethu labasiphezulu kade ngamanzi baze bahluthuka emoya singafiki thwahanga. Umfowethu ube umuntu kade ikhathi bethanda ukulala ngishaya ukulala bekuthanda manithe nihamba ngohotel uzothi ngohotel saze sagcina sesihambe sesimhlangabeza njalo phezulu ekhaya ngoba ufuna umkhipha ubuthi ngohotel isikhathi enitheni hamba ngaso umfowethu usaphuma nedown endlini usehlenyuka nje ngelizini eshuthe enza yonke into. So umfowethu kade emuhle ubethu nje uthi nje shwele bhuti athi nje shwele bhuti mfowethu uzokukhumbula sizokukhumbula kakhulu sonke uyibekile indawo indlu ebandla sithamba kahle sibakhulu hamba kahle emagagantselweni washisa umselo wesifundi kwaze kwase